Atыңыз ким ата? Жұмакадыр Ордобаев деген. Жұмакадыр Ордобаев. Қанша жаштасыз? 92'de мен emgekten ardagerimin. Qaysil жақтан келдіңіз? Narından geldim. Nарын районунан mı? Narın rayonunun Narın oğlusunun ardagerimin. Delegatının ateşliğimin. Respublikanın aksakalımın. Emgek veteranımın. Elagartu sistemasında qancha yıl işlediniz? Elagartu'nun sistemasında 50 yılga жақын işledim. 50 yılga жақын. Yaxşı. 12 yıl sovetlik қызмат атқардым. 2 yıl partiyalık қызмат атқардым. Ondan keyin çarva yetekçilikке bargandan keyin men birlikte 91-yılına geldik. Anan kolxoz savxozlardı bir taratып eyip anan ayıp 2 yıl aşkaçılıktan asabın tartığından elderem gittimdenga үйröndü de. Kolxoz savxozun teknikası kaldıran aydagandı bilişiyordan can bakışta. Güreş jönünde aytып berсеңиz, өзүңүз güreşçi белеңизге, балаңызга не береңиz güreşөөлөр. Ким деген? Ал финалга чыктыбы, жарым финал. Birincisini jengden anan yen Ерназар Ахматалиев mi? Ерназар Ахматалиев. Ошон чоң атасы. Ошонун жакын чоң атасы болом. Жакын Ерназардын чоң атасы болуп турат. Жакшы. Мамакка деген чоң атабыз болгон. Кытайды талкалап Сапок деген киши Кытайда жүргөн. Сапок Кытай тилин билген киши экен. Мамакка баатыр экен. Жана нарынга кирип аткан ошо Мамаке Сапок деп эстелик деп аткан. Ошол. Бул Ерназардын чоң атасы турбайбы? Чоң атасы. Кантан атасы болуп калды. Канапе. Kuat bir Ahmatabi Sıdık Bey 3 Çomoy 4 en 4-süne çeyini isteyin. Mamake'dagi Sopoqdagi Xitoyga kaçıp bargan, Ürkünde. Anam Mamake'nin batırlığın bilip Xitaylar karnap durup orga salgan eken Mamake'nin. Orga salıp koyduğunda Sopoq Xitay dilin bilçikken bana atı akırın alparın Mehmet'in tamak yaşta çıkanda. Akırın çürper çıkanda orga. Jatkana kanan Atay dilin bilip Xitaylıklar bilen söyleşip bu işe jaraydı. Batırlığın bilelikte bana alıp çıkıp bana sen batırlığını baykat çıkıp yoğun taldık eğitleri koluna varmatkanda omunda kurup demekkende suğu sağıp butak olup kalgan. Bu gerek ekende bana Xitaylarından köp jerge soğuğa Mamake batırdı başlatıp vargan. Köp talkalap Canlıların erkin yaşasın. Joğuğa salgan turbayan da? Joğuğa salganda. Yıldan keyin gelgende. Qaysı жылы каза болгон ал? Мейман айта албайм, алдыма. Бул жана Кытайга кеткенге чейин кандай баатырдыгы бар экен ошо Мамаке ошо? Мамаке бияктан баатырдыгын көрсөткөн эмес экен. Жаш кеткен убакыт. Кытайдан көрсөткөн, Баатырлыгын ошо жакта көрсөткөн. Бул моңолдорлор болот абы ошондо урус? Тыным Сейит болобуз. Бугун ичинде Тыным Сейит турбайсыңар, жакшы. Сиздин канча уулуңуз бар өзүңүз? Özümdün 3 oğlum, 2 kızım var. Bir oğul, bir kızdan ajragamın. 2 oğlum, bir kızım var. 18 neverem var. 5 çöverem var. Özüm 92'denim, emdirim 84'de. Былтыр кайтыш болуп калды. Эми Ерназар небереңиз жөнүндө айтып берсеңиз.
Al bardın benim okutçularımda. Onun bu iki bir tuğan Ernezar'ın davrenisi var. Bunlar bir tuğum oyuncular güreş bilen geledi. Ernazar'dan mendeşin daima görüşüyor. Onu çok men narında yaşayıp. Cenab-ı Allah'ın gelgenin hatayın uşunu görüyoruz.